Anja mweri jwethatu mwakani jwangiri ijiri mirongo iri na itantatu na ingo kugwato geni kirinteto chietu cherutha mugwanja tukiambiria akariba kaithendene ya ward ya Gembe East ni bethirite bagitari dia kunganirwa kwa kumania na gita kira kithiritwe na ndege kirugurua ara na ndi bethirite bagitari dia kinya weru bura bukethirwa bukithara bukethirwa bukibonokia mauturo jao na njira ya kuthiria wagagia buokaria kariba babake ni bethirite bagichokeria nkatho MCA wao kumania na witi na mbere bo. Nicholas Jabari ni agutwambiria Kaithi part of Gembe East akari bantora ya kaithe erira irentere echa Gembe East ward bethirite bakurukira minyamaro emenene ya kwagagia abokaria ntore nuno nto bakwithira bantu agu gutitwire na stima kana wero no buriko batu itwakarire nthi tuolelia tuona tutiwa kiundu ni antu agotwegilite kidogo stima ikathirira ara na ingi ikathirira ara kwa tuga tukinyelwe wero ko tuweka tunyumba rimwe kona tuitangirwe antu aikurethera kwena mantu jate bui mono yara yathiritwe no ntubate uthai yawoni watega ara gwakwa uo maiga yakwa yarari ya gwita yenda kuthira yeyo kagwa rimwe antu ao tuko kutagilika lakini no tuba kuthira gitage na tureterete nitumucogeri nkatho na itumurenda leo batu ntuguitu tamu akuruba ira akuruba tatu ntwa munde mukuru gramana na nyake mathio maruku na ndaka ingi wao bambira antu ano ntwa ntu iboro iri baba ingi munwa ni umaloi bambira antu ibayiri ntu areko bambira turenda twegero kita ndaberende butugethia no ntu nakuo othagai kulesia na inkeria ingwete kinyume mweri yomwe ido ndaringira report kibore ngenda berenda onto kona gitare anga toma muntu account kende yake nje kimba ikro antwareko ende baina bokenera nyuma ya gwikirwa gita akia agweru kiragi gaithiro gikithina mbena kumulika utuona kubatetheria kwithiro abaina agweru igita ari onthe na ara bareteretwe igita giki ni MC wa wandi eno twe murithi mutiria anto onto kweta wakaithe kambere anto bawato bakaitho muno bakabwithiro manto ate kubua lakini mwanga thai mbwa muri na twibere na toleletia atwibiru kiao atoleria githara kiao no nto imure kiao atobwethire gitakira bukuona ara thai weru buria au ntegwetikia kwi mwamba wija turego muona twinthe na itocokia nkatho muno no ntubu no twamba thai tumewaweka kando so ibukwenda gwa bantu bakaithe bura ngenda buromba itomenya karinto biao bugagoreka muntu ura wita wandu ya enda kuruta solar kitawera kana ruta tawa antu areko no ndo wanda bategario mwe bwana mzee mwalimu kwe muntu kona githara kona tamenya kona sola kara kwa kwate umaloi kenda at least go tuweke no ntoke otembiro korore wa merele akure bingi nae na bingi so ankwenda kwa categorically kitage gita through initiative yakwa nangeshoka ringaba no konkatho sana bamunga mukono ginya kibindike yete na birabe tombo muroma batu twenture ne gaithe na tuwekire kintu kiwetorwe kuma kaithe Gembe East Betan Class Chabare achiari amwe no tongeria bwa chukuru ya primary ya Kalimba ne bethirite bagite tabo nene kumania na wagi bwa meako ndene ya chukuru ezi ara kinya bethirite bagita areria arimo bati kungana mono arimo kinya ba ECD bakiromba na ndi thirikari kwethirwa igitonyera untobu. Dennis Mugendi na ripoti eje Mwene joboga iti dhaiso wandini ya kanuni Gembe South isukuru ya Kalimba primary iria aciari na rungamiri bakwathiraniite janiri tue ithirikari tonto kinyaira sibiria bireku bya mabati nibo bebongwa basi akirite nikenda anabona wa kuthomera mwako na juju mwejo maiga jura jukuonekana jutejaniri tue bali wikirasi kya nasari kiria bakairwa ingavano au kabere kawira mwangaza na bongi kumanyikana kinya sukuru iji arimo tebo bathirikari baria bariku ni aciari babaete kibaruga ninera iriku nene pio tena irasi byo kuona tukithome na bagithome no bi plus teka tulaye arimo itwiri tukaye wala gitayewa yazi bine ni aciari twaye kule mreko kanasire aciari turaka skuru yazi bibi mone kanda ulite kinya daura mokiri magero ndio yabia ndera aciari twake muno batu tutinarikani na shukuru njanga tekerakura inde ni kuromba ndene ya mheshimiwa
John Paul Mwirigi atwandikire no aritani no atwakire no ntu yabatu endi thai ana baraba iku thai nyanya kinya kabaura kinya na bakuria mitine no ntu bwathiniira seriwa no nturiwa na yarite saiti thina igikurukira gwa kuriwe na mburene nayo iri nkabo utiruji bia kuria ni ingi na bariromba atongire bathirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Mutumanto Ithinkia ona kinya nene gukurukira mubunge John Paul Mwirigi na atongirie bangi kubatungatira biendi ba tutukia kuona utethio kinya bokwabia kuria tukia kuona utethio ya kwandikirwa aritani no ntwendi cukuru ni register na nyamo cimwe no mimenya mwanka thai batu ithinene turia na iromba rira tumbike kwithira ngai atutethia buru mwecimiwa atwaliria tawirwo mwe. Dennis Mugendi, Wero TV, cukuru ni ya Karimba Primary wandi ni ya Kanuni, Gembe South, County ya Meru. Amemba ba kanise mwendene ya ntere chetwe ni akira ng'ondu ne bethirite bakigita maromba ntukuyegoro kwethirwa bakirombera ikubi binge bira biethiritwe bigikujirwa biumanitie na atongetia amwe na kinya akariba mwe aranandi bethirite bakiromba Murungu nikenda ethirwa akithiria ikubi. Pole kabisa thirikari yetu ya Kenya umaniana mitingona ikubia bitherito bikionekana na kia muthia kiri ikia MP igwa Emuru andikiltwe Joana Ng'eno wamwe na antu bangi batano babakwire na ndeke ende atumiria na kinya akristo bakanicha cha vesti ntere echeitwine ibebumiritie na kuromba nikenda ikubi bithinambe na kwebukano nabyo itokoreana na ikubi ubya bikwendelea mno ke yonto accidenti cia ndrengare bionthe itokoreana na ikubiu rware itosemanite atukiromba no ntoba kureana na ikubiu bia muno atongoria baraba thirikari neto ndene Kenya Murungu no twera atongoria na atongoria ba ni babwite gutangwira Murungu abaye barita no ntoba twitiganitie na Biblia na koyana ututongoria bwitha buri o Murungu atikwenda na utongoria buburi kuo Murungu thurite na nitubwite irundu bionthe bithuku tugureana nabio na tukiinga irundu bionthe bia ukwo gwatongoria wetu batarathiria tamcio no ntuthirikari ibo batarire no tutongoria bwiya Murungu atikwenda Murungu otwera atongoria ba nibo twina njukumu twi kanisa ubarombera kenda bathiria tamu yo na batutukatira na batu service yu munonkoroki baliuga ate ibwega kwithiro kwina ngwataniro na kurutaniria ngui kwega gatigati eka athirikari na kanisa na ikyo nonto bakuromba akinya atomeria igitari abaye na nto bokwenda atongeria batikaethagiro beno gwaya bakibaeta ngugeni cia kanisa tukuromba thirikari na kanisa iwatanire iritanirie ngui iri kintu kimwe na ria thirikari na kanisa nonto batu twe kanisa tutethera cia thirikari kubwithia nkoro cia antu nikenda bakathikira thirikari batu ture antu ba Murungu tuti okoroma antu ba thirikari no nto thirikari ya na kwenda kwa Murungu kwa wende konto itari kanisa ibukone turia tuciumitie muno woka Biblia ne kuwa ndene ya ukure agai eyo ni bwenda toke kioro kia mwathani ende ke batu itobweta to ya asirika ba vesti itoeta nene bonde ba Meru County ona kinya barabangie kinya tokombo kinyela raisi noka ya tutethia woka kiuru kia mwathani kabanetu uraoyete twikia ngui tariki 8 ya gutwatia kuimba kirombero gwe yetu nikenda tukomba kuthwa twina ntwa ya kurombera tukimenya tukagwithirwa twina kiuru kia kurombera no twithwa tukirombera nya thirikari yetu nuntu kanisa tikefingana na thirikari kanisa yara ciora thirikari kwaria tugethwa tukiromba tutina stress kuma itwine Gembe Central Peter Nicholas Chabari Hitana mbere kurumira nteto cietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki.
Gatigati ka Igembe South kwina ugaruruku bubwega bworimi bugwitana mbere ijikene muno jakaumo kamira arimi ntere ijini bonekete kugaruka na kwambararia urimi bwa mbukando ciahacirire thoko bunene rugono ruru ruriambiria nturene antu bochio na aria mbewi ijimenyayirwa ikaandwa na kumenyerwa miraireo ukethimbo gikarika maita jathatu ndene mwaka baria batajukirio urimi bwa mbukando norito bakamukira mataro jethabu ijiri miundene kimera kikia asa avocado ne butumite baba ingi bakona nguisia gwita ngerekano antu babethi. This is money. Watala avocado yana oka multiply avocado yana na to fruit ngirie moe ego kondo ndo kaithe na fruit ngirie 10 kenda gukurikithiria rugono ruru gwatanira na mwandiki nteto wetu Dennis Mugendi kuma Igembe ntetone cia Weru FM na Weru TV Jumatano ijite kiri rugono rumwanya mbokando miraene. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium. Eja nampwe ena mushemojo mudhongi. Na ni kuetaga ugwe na nje ku nutrients. Na shio chabatisha nice extra ngano. Itio mainya shiarara. Ni imboro na imure mutheri. Motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Bongo Star Search Season 16 inakam Kanairo. Hii ni boka imeivana. Tunakam kucheck ma talents, ma vocals, nomadoma na artist kibao from dancers, actors na any other talent. 7th to 8th of March 2026. Hivyo ndo tunaivana. Tupatane Hilton Hotel, Nairobi for Bongo Star Search Season 16. Zawadi zitakuwa mob za kujishindia. Just imagine utasepa na $20,000 ndinga bila kusahau auditions ni free. Bongo Star Search msimu wa 16. Stay locked on Azam TV, sinema zetu. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life.
Tugichokera na nteto nkurukio ringi mwandiki wetu wa nteto Nicholas Shabari ni aguturetera rugono rwa mwanya rwegie uria akariba antu betu betherete bakirumirwa bonene kumania na thina cia miunda. Waziri, zile title siku antu betwe ni karatasi. Sababu nasema ni karatasi, hiyo title uwezi peleka kwa bank uchukue loan. Hiyo title uwezi peleka kotini utoe mtu ndani. Mwingi na ene emenda aya antu betwe kiongo adjudication section tayari barikitie na kugwata athina na into obiao walira kuribo babatiri kwithirwa bonekete ikiguni kumania na kugwata ataito ndinti ciao. Imiundero uo tweneo in fact tugenda kuwa imiundero uo imiunda tunoma tukaitwe omuntu na ithirito agichiumia abura komba kwirumura thina ino na gutunyukia monda wake otikaure. Antu bete bathirite mbecha ku ubichine mawa otwende kala tukamachuka ko mawa ubichine to kwero terre ngarama yondo ngutumirite njirene itichoka ndi wetwa ngirisi teunda wantona siten tumite atoeta mawa nkandika nyabarwa iri nao ya July 2024 no te respond iturererie kundili nao tomba kutethuka tumenya mundane ywetu kwatwe gute kumbika kinya nini indetire monka ki Ministry of Land Nairobi na mbua ngwita kuma itao ya thatu kera sikona PS nonto PS na thaniru inya petition yeringe ari nkandone ndenda wita ndi murikithe kwinao kana inera kinya. Isaac Birethi ari umogo baraba ithiritwe ba mustarini wa mbere na kuwatanira na antu obarabangi nikenda bathingatiria na guchwa mbetere ya menda ino baithiritwe bakiringaringa mobisi mwanya kwandika baro akiri mobisi ya mwanya mamagusikana na mantu megie menda bari na mworoto wotigira iba kuthikirwa ndi wita no ibetere ban direct bambira thineu itibati ukinyila PS pambire imbite kwa registrar na surveyor ibo babati kueleza na thine yuki PS na ambira kintu kitubati kwethia na ngalinda asibeto bakenda kuthiatila mantu yau na bakandika nonto baina right ekwethi mantu yau yonthe ya kwandika kinya barua ya kurequest mantu inya mbungene ya kurequest mantu inya county assembly na ambire ndi thine uno bare muisovira nara nonto inya bate kumenya for example kithi yonto ya surveyor o mawa registrar o mawa utiua ebo paina buna kwa hivyo onto ndacokera na uringi na ndelesa antu bara twandika abo petition iyi mantu yau ya inau twekuona thina ni nene sana indombere kwira mawakili ya kuma ofisi ya ombudsman bombe kwethia babatethia kwandika complaint kenda yomba kwithirwa yikwa ge our county assembly of Meru na mawakili yetu yabatetherie bara draft petition kire county assembly of Meru na ye ibaetere na babatethie wiki ge speaker of the county assembly tukomenya constitution etekeretie county assembly na county government yomba tethia antu betu na bena thina cha miunda kuromba county assembly of Meru yombe kwarakisha petition yera no ntondia ikirwe na ingwete kiiba kumithiatira amwe na antu ukiumbe bakithagirwo bagichiumia kuthina mbe na guchwa abura bomba gutethia menda yao na guchenjia mathina mamariku akariba babongwa nyaibanjire bantu amwe nikenda bathina mbe no cheria ambetere bari amwe nikenda akwithirwo kwina uritontoni bobo tukwenda kumenya thikithe thirikari no itutethi kenda tumba kutethia antu betu bara bomba kwithwa baina thina kenda bae wakanyaka kuthomethia nabo umete wikia process wa court ubisine selandi mawa ikenda atwikire barua cietu itu basabu nacio kenda bagwa thina cietu cia miunda ria batuthiriria nonto antu betu batwitwaira antu bathina ake ndugusavu land registrar ndugusavu land adjudication officer Javendiraso na ofisi ya survey tuwe na registrar katika eneo letu la Igembe North na tuwe na maofisa hapa ndiposa zile shida tuko nazo siweze kutatuliwa kwa ukaribu. Indi antu batigitwe mwinduni batakomanya aroro wao rukaithiro rukaria ta iguru ria menda ayao na mathina no akamathite na mbe na kubarumira nitukumira tarene ni kuthira twathilelekerwe tukiwa katutethuka no nto kuma thai twe tutura thine nete kuthira tukuthuma nya thiringi irara
urita ukaita waita ofisini maua waitari ukerwo wiye ruyu wiyona wathiria mbio igirira. Thina abata kumenya ikathirwa no kana ithireri kana no cio ciongwa ikathi na mbere kubathiria na menda yao ni oyure. Antu baraba mjani mundo kwa tukiro yaira yo nuko tomba korwanira miundene no kwa luke kwa tuika ruyu miunda kuthiria ngwe ukiona miunda ni aitere na antu bangi na wati wotheri withinene. Antonia Weru TV rugonora mwanya menda ya ruo Piton Class Chabare. Hau ni twakinyira muthia jwa nteto cietu cia rutha mugwanja nga kwendera ntuku injega rietwa ni Maureen Kinya.